we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Let's continue to spread good vibes this morning. Kauban ang inyong #1 morning show all over Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Attorney Resi, mayong buntag diha. Good morning, Sabsayog, sa tanan natong mga solid kapuso viewers all over Mindanao. Rise and shine and let's all have a happy morning mga kapuso. Kay 3 days na lang, Pasko na. Andam na ba ang inyong mga regalo? And speaking of Christmas and holiday season mga kapuso, atong makauban kanong buntaga, ang usa sa mga organizer sa Davao City Police liwanag sa panahon ng pandemya na si Police Major Rosario Aguilar. Sabta mga kapuso, ato sa bahinabi si Misters of Filipinas, Zamboanga Peninsula candidate. Walay lain kundi si Januarios Paglinawan. Ug sa Best Talk naman mga kapuso, atong makachikahan si kapuso artist Annalyn Baro. Mga kapuso, welcome to Best Talk this morning. Atong makachikahan ang kapuso artist and bubble gang star na si Annalyn Baro. Good morning, Annalyn, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hi! Mayong buntag sa tanan. Attorney, mayong buntag. Dugay-dugay na pud ka nga naka-base sa Manila. Gimingaw na ba ka sa imuhang hometown? And what do you miss most about your life there? Actually, 6 years na ko diri. And then, yes, gimingaw dito sa akong hometown. But, pero aside from gimingaw ko, okay ra pud na ako. Kay everyday man pud miga video call sa akong parents, akong family. So you know, just to keep me sane here. And what do I miss about my hometown? In Ormoc, guys. Taga-Ormoc day ko, guys. Siguro ang simple living, simple life. Nung pwede ra ka mangayog kamunggay sa inyong silingan. Mga inunana gani. Pwede na ka kuha kay sudan, pwede na ka mo katok sa imong mga tiya dito nga, tiya, tayo sudan please. Ina na ka-simple ang life dito sa probinsya, guys. Gusto po na mo mahibalaan, growing up, did you always want to become an artista? Kung dili pod ka celebrity karon, unsa ka ang ginabuhat or career ni Annalyn Baro? Dati, I wanted to be a newscaster. So, gusto ko lang makita yung self ko sa TV. Mawagid na siya, ayan naka-simple. So, yung opportunity came, which is Starstruck. So, gigrab rapod na ako. And then, tada, I'm here. And, you know, kung wala ako nag-artista karon, siguro ako gyapon ni pursue ang akong, siguro mag-law. Okay. Yeah, family of lawyers, mamita na. So, maybe that, maybe just maybe. After joining Starstruck, nagtuloy-tuloy na ang iyong showbiz career hanggang isa ka na sa mga regular members or cast naman ng Bubble Gang. What do you enjoy most about being part of the longest-running comedy show on TV? Very grateful and overwhelming at the same time. Kay, syempre, bata pa lang po, nagtanaw na ko ani. So parang, yung feeling na part ka na of this show is just, you know, overwhelming din kaayo and very grateful ko nga, wow, makita na ako self sa TV. Yung nakikita ba namin sa TV na Annalyn Baro na very bubbly and funny, or you really like that in real life? Huwag napapag kayo mga talento sa nga tanaw ni mo, wala pa kayo nahibalan sa laing tao? Yes! Super funny ako. Malalaman din naman, guys. Bubbly talaga ako in person and very, very friendly. I am a people's person talaga. Like,
I hang out a lot with friends. Parang there's never a dull moment with me. I'm the life of the party. Wow! Life of the party. So yun, kung sa'yo makita sa TV, mo din ko in personal, sa personal, wala lagi po yung pagbago. Karon nga nag-celebrate ang Bubble Gang sa inyong 26th anniversary. How do you feel that you're part of this milestone? Super happy na to know na I'm one of those actors now. I'm one of those people na naghatag og inspiration og happiness sa ubang tao. And lalo na na ako'y own na ako'y own segment sa Bubble Gang, which is what is the meaning of this. It's just so, grateful na pag inig mo lakaw ko, na mo approach yung mga, uy, what is the meaning of this? Kinayana, ganing ang feeling. I'm like, aww, you guys. Wow, you guys. Well, happy kay ko. Thank you kay ko kay Lord kay for allowing this to happen. Dili ni mahimo tanan kung wala si Lord. Mao gyud ang pangutana sa tanan unsa bay ginabuhat sa Bubble Gang para mas strengthen pa ang inyong bond. Gakuyog mi sa outside sa gym, outside sa studio, gabanding mi. Lalo na kanang wala pay pandemic, galakaw mi, create me bond yun. So, dili na mi murag ka ng co-actors, co-artists, dili na para na kaming kuya, ate, bunso, ganon na yung treatment namin para na talaga kaming family. So, which is sobrang hirap pag kunwari wag tang ang show. Lisod kaayo kay grabe gid among bond. Sa tanan nagasubaybay gayud sa Bubble Gang unsa imong mensahe alang kanila? Guys, salamat kaayo. I know daghan kay message na ko regarding sa Bubble Gang nga naay Bisaya day ka. Nga the feeling na proud mo nga naay Bisaya sad na nakapasok sa bubble is just, my heart is full, guys. Kaya thank you kaayo. Salamat kayo sa support ninyo and I hope you will continue to watch Bubble Gang and support just to let you know na andito pa rin kami to give inspiration, to give happiness and para chill lang yung ating Friday night, di ba? Pag Friday night, Bubble Gang na kagad yan. Dagan kayong salamat, Annalyn, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. And once again, congratulations sa Bubble Gang for celebrating your 26th anniversary. Stay safe! Thank you, At Home Regional TV. Thank you, Attorney, for having me. Thank you, guys. Have a good morning. And that was Kapuso artist Annalyn Baro, mga Kapuso. Chill lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga ang bungan gayon ding makauban nato, sanglit usa lang naman siya sa mga nahimong kandidato sa bag-uhay lang na human nga Mr. Filipinas ug usa pa gayud siya ka millennial farmer. Mangayo tag tips unsaon mahimong hunk sa Mania. Bitaw, ato makauban si Sir Januarius Paglinawan gikan Dumingag, Zamboanga del Sur. Sir John, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Good morning, sir, and good morning everybody from Mindanao. I hope you're all doing well. I'm doing okay today. It's a good morning, so I hope we all have good vibes for the rest of the day. Thank you. Glad to hear that you were doing fine today, John. Pero unang-una, makisayod kami sa imong life story. Give us a little background sa imong kinabuhi ug unsa ba ang imuhang gikabisihan karon. Okay, so first of all, I was born in Cebu. And then I moved to Vietnam as an OFW family. Like my whole family moved. Me and my 3 sisters and my 2 parents. I was there for 14 years, and then for college, I moved back to Cebu to continue my studies in college. And then after that, I graduated in business and left Cebu. I actually did my own business in Cebu. And then during the pandemic, I decided to leave everything from the city life and decided to go back to my roots as a farmer, or I wanted to learn more about farming on my father's side. And here I am now. After 1 year, I am now what you call a millennial farmer and the naked chef. Jan, unsa-unsa pud ba ang maingon nimo nga mga hobbies nimo ug paunsa sa baka nasulod ni ining kalibutan sa pageantry? Okay, I grew up as an athlete. So when I was in Vietnam, I was traveling around Asia competing in sports, especially football.
So fitness was always something that I really enjoyed doing as a hobby. And then when I went to college, I did varsity football. And then in this journey going to pageantry, it was actually by accident. When I left the city and moved to the province, I wanted to get into farming, or at least I wanted to address my advocacy, which was in food security. In Cebu, I was alone for like, I think 6 months during the lockdown, and I realized it's really hard to get food. Nobody could get food anywhere. So, and I then realized there is not a lot of awareness towards farming, and there's really not a lot of youth farmers. So that's the whole reason why I went to pageantry. I just thought, now that I'm experiencing farming, I think people should see more of this life, more of farming is not boring. It's actually really fun. And when you're farming and when you're focusing on food, it actually helps not only yourself, your mind, body, and soul, and your physical, but it also helps your family. Diyang gasugod ka na sa pageantry, Sir John, unsa ba ang mga challenges nga imuhang naatubang nga maingon nimo nga in a way nakababag kanimo? Paunsa sa banimo kini hilampasan? I think the biggest challenge that I've noticed in pageantry is if you go into a bigger platform, but without understanding your why you do things the way you do, or understand your purpose, you're actually just there for the vanity of it, like just to wala lang, just to possibly to gain fame or something like that. But if you don't have a deeper meaning, and much of the winners of Misters, they really was there for a purpose, and they represented a bigger idea more than themselves. And so the biggest challenge for me is not understanding the why. It's really learning the art of pageantry, from communicating to walking to all of that stuff. Jan, atong isgutan ang bag-uhay lang na human nga pageant nga imong giapilan, ang Mr. Filipinas. Kamusta ba ang imong nahimong experience ug unsa ang mga maingon nimo nga mga pagtulon-an o learnings nga imuhang nakuha? So what I mentioned on the previous question was that it is one big character development, and what we don't realize is that we're still a youth at the end of the day. We're still pretty young, and then pageantry has a limit. You're only allowed to do it until a certain age. And I believe that if anybody can and have the opportunity to get into pageantry, I think that they should try it, because for one, you will actually learn what it takes to be responsible for something bigger than yourself. In areas of pageantry, you will really learn how to walk, how to talk, how to represent, how to actually communicate with business and with people. Like, you're there for the network also, so you're able to see people who you can possibly work with in the future. One other thing that I realized is that in pageantry, your food and keeping a balanced lifestyle is very important, because there's so much requirements, there's so much things to do to promote yourself online or with the people, but sometimes we forget to eat well, to take care of ourselves well. So I noticed that was the big problem with some of the boys as well. Jan, alang sa itong mga kapuso viewers this morning, labi na sa mga buot sab mahimong fit o ready sa mga pageant sama nimo, unsa ba ang mga tips nga imong mahatag ngadto kanila? In anything that we do in our life, whether if it's our passion or whether if it's something that we're curious about, we have to not be shy and just do everything that we can, because we are only young ones. Like YOLO, but except this time you're only young ones. And in order to be fit like me, working out should also be part of your daily routine, and eating healthy should also be a priority. Eating healthy is not expensive if you know how to actually eat healthy, where to find and actually find the time to cook for yourself. Daghang salamat, Jan Warriors, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power sa imong mga future endeavors, and keep safe always. Thank you everyone. And as well, if you also want to follow me on my journey, just follow me at January Spaglinawan on all my social media channels. So thank you again, GMA Regional TV, and I hope to see you guys soon. Take care. Relax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, karong buntaga atong makachikahan ang usa sa mga organizers sa Davao City Police liwanag sa panahon ng pandemya na si Police Major Rosario Aguilar. Maayong buntag, Police Major Rosario, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po?
Siyempre, we will start our morning with thinking of always doing what is right and what is just. Ma'am, please tell us something naman kaninyong proyekto na Liwanag ng Pasko sa panahon ng pandemya, parol making contest. Actually, ang OPR ani ang nagdumala jud ani ang ato ang sikado kato sa city nato nga ginatawag nato nga police community relation. Ang pinakatumong aning liwanag ng Pasko sa panahon ng pandemya is to remind us, pahinumdom sa tua, in which mo ni atong kinahanglan nga despite nata sa pandemic period, dili gihapon nato hikalimtan ang Ginoo. Syempre ang mga nagsimbolo ani ang parol, ang mga palamuti during sa Christmas season, o kani siya mag-remind sa patagusa dili lang sa mga kapulisan kundi kadto ganing higayon nga nakasurvive ta along the way og pila ka tuig nga naata sa pandemic period. Una, ika-5th year na nato ning ato ang out of the box or ato ang best practice nga paano katong nanghatag ta og mga regalo sa mga bata. Nag-ato ta dito sa mga areas wherein ginakonsiderar nato nga maotoy angayan nga tagaan og pahalipay nga mga kabatanunan o kauban ang ato mga stakeholder. Daghan man gud tag stakeholder nga gusto jud makitambayayong sa mga project sa kapulisan o kana ato na ginapaningkamutan nga mapahigayon. So, ang tanang police station, 15 police station ang Davao City Police Office, apil pod ang ato ang mga special unit, nag-identify sila og mga community nga mahimong recipient atong pahalipay nato sa mga batanon. Ikalima na siyang tuig. Mas na-appreciate gani karon ang kanang importance sa pagpanghatag. It's more on giving and sharing during Christmas season. Alang kanimo ma'am, unsa ba ang ginasimbolo ani nga lantern ug unsa kini ka importante hilabi na sa panahon nga nakasinatik ta og kanang kalamidad ug aduna pa ta sa sitwasyon sa pandemya? Actually, personally, pag moingon magutag Christmas lantern, it always signify about love and hope. Mo jud na siya, gugma jud siya o paglaom nga sa panghitabo karon despite sa to ang ginaatubang panahuman nga pandemic period, naglaom ta nga mahuman na jud ni sa hinadaling higayon aron mabalik ta sa atong naandan. O syempre kana po nagsimbolo attorney nga kaning ang lantern, ang siga, ang kahayag nga bisan pag niagi tag kalisod o kangit-ngit na adjud giapoy ugma. What's going to be your plan for Christmas po? Plan, una naka-heightened alert status mi. Sa pasabot, naka-duty po mi habang naamo diha nagsilibrar sa inyong mga panimalay, sa inyong pamilya, sa kaning peaceful nga pamaagi. Ang inyong kusog sa Davao City Police Office, mubantay sa inyo sa inyong pagdayeg sa pagkatawo sa Ginoo. And syempre nagaselebrar man pud mi ana sa muang isig kaingon pod sa mga kauban sa extraordinary pod nga pamaagi. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng ating mga kapuso ngayon at nalalapit na ang Pasko and ang New Year? Opo, ang mensahe sa Christmas season is kaning ginaingon nato nga syempre peace, love, kaning hope, o looking forward for another year na punta nga mahimong malambuon, mabulahon, o syempre luwas ang matag-usa sa usamang katalagman. Mao man jud ang ato ang kanunay ginaampo para sa tuang kaugalingon sa atong mga minahal sa kinabuhi. Padayon ta sa pagtuman sa mga ato ang mga buluhaton, especially sa balaod, nga mahimo tang matawag ta nga isa ta sa mga disiplinado ug angayang tawagong Dabawinyo. And finally, ang message din po sa lahat ng iyong mga fellow police officers na naa sa Davao City Police Office. Ang samuan naman sa ako ang katropas, ako ang mga kaubanan sa pamulis, sa panerbisyo, daghan ang gustong manerbisyo apan gamay lang tang nakasulod diri no sa amo ang organisasyon. So gamiton nato ni siya sa maayong pamaagi, ihatag jud nato ang tiunay nga serbisyo nga angay sa mga Dabawinyo ug sigurohon nato nga mahimo tang maayong ihimplo sa ato ang komunidad isip isa ka empleyado sa gobyerno.
Daghan kayong salamat Police Major Rosario Aguilar for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Sayog mga kapuso, maka-amaze gayud ang mga ginama na lantern sa Davao City Police Office liwanag sa panahon ng pandemya. Gani ang ilahang tumong sa proyekto mao ang maghatag og kahayag sa paglaom alang sa mga katawan ilabi na kadtong mga naapektuhan sa pandemya. Samtang Attorney Resi, angay gayud mahimong modelo sa mga kabatan-unan ang millennial farmer turned beauty hunk nga si Januarius Paglinawan nga taga Dumingag, Zamboanga del Sur. Tungod sa tumong ni ini nga malawman ang kahibalo sa katawhan, pag-abot sa importansya sa food security ug ang pagduso sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga mag-uuma. Nakusabang kalipay ni Kapuso artist and Bubble Gang star Annalyn Baro hilabi na sa tanan nato mga solid Kapuso viewers ug sa mga nagasuporta sa Bubble Gang. Promise ni ini mga Kapuso nga dili sila magsawa nga maghatag og kalipay alang sa tanan. Mga kapuso, ang na-inspire o nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Catherine Pulsifer nga we all have a purpose in life and when you find yours, you will recognize it. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Lizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong Buong puso puso para sa Pilipino.